हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambul binaka. Sai ko yung na Vakaleleka ni nonday tukutu ko ng bungi dinday. Tukuno Winston Thompson na pro chancellor ng University ni Theba ni sa tiko lenga na ngaunong ko na korni bulungo. Tukuno Thompson ni sa lauray ba matata ni sa ni sa motiko na matambos ni USP Council kinatamban na ititipa ka na korni buli kasa tinikawalu meongo na bula na kanayado tiko na labay kaongo. Ia tukuna ni sandua pata na buku ni kia na sambo kodi na pibangangai membaleti Professor Pal Alwalia ndi na mantanga ni se redetiko nitiko na lenga e kurien indui na itubutuba e toribaki e na kia na mai bolayada na korni buli kina matambose ni Fiji Higher Education Commission. Endo na lewe ni nonda matatimu le avitu ke na ruota na lewe ni bonua ka kila kasa mitaki ni rito aboroka na lao ni baka tambu e tigo membaleta na tigo baka tiki se quarantine e na hotel na Nassau Resort erto areirai na matabele wa mainandi ni kuwa sa soli barato na tolongo o ka kino pati mo rabo bou Mikaele Turangani Sole ke ibetresia kenona na mbele mauti kila kasa mitaki ni alaura yo rabo bou ke Turangani Sole ni adurma kitumba mai na rumu nei kenona na lao ni quarantine e patamui kina nungunu kina beto soaki kina bei rumu tale so na kisiongo ena ga kadibitale tiko ena ka rosanga bukabitu ni singa ni bula mayongo laura italendo na kisi ni boli tekingele pakai loa ni tori bagitiko mai no sori kabunga na leoni ponua ersa tado ritiko na tagata kongo karabalusie kina na ilabuli lebu laura itiko na kisiongo ena itiko sianga ni bakalao taki e River Road na rere kena Millennium Informal Settlement e no sori tukuna na fai kek kena ministry ni radingo matiko na ni sa boli teginangele na bibunongo e so na ibola tara lastaki mai beir na lili bonua e ratori bagatiko na takataka mutumbutongo kinangito ole meki koroi na halfback ni nonda matatimi le abitu e na tinika diwa sangulu kabitu karawata mai na Melrose Cup e sa mai kadibi na nonambula na turangongo mai serea ni tasiri e lewe na timi ni Flying Fijians kamatay ni nonangito waya e na sota ki Samoa e na ka rua sangabulu ni Chune tinika diwa sangulu ka rua e na ANZ Stadium e suba engito e na timi ni tasiri ke suba e na timi ni asana kanga kadibi koya nandori bakatabulidi kasalenga o rupeni rabonu men bakaitabi e na Melrose Cup sa amba kilima sangabulo le meki koroi e nanguna e mai lenga kina mai dabe kiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri e rano na semana siseni na Radio Fiji 1 Kirambula FM ni Vakaleleka binaka. Natango merea maramani waya manatuya sawa aweti kitukutunde nandi ya ndo marataka na varonga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo iviti.